Ebyaheebwa hari Kabale Regional Referral Hospital harimu ebitanda by'okuzariraho emifaruso 40, emeeza 40, obukoto bw'abaana 10, emeeza z'okushemerezaho 2 hamwe n'akagaari kamwe. Ahari Rugarama Hospital baherezayo emeeza y'okushemerezaho abantu omu theatre kandi egi erengize miliyoni 40. Director wa Bunyonyi Overland Resort Ivan Mbabazi Batuma niwe yaherezayo ebikwatwa bahari Kabale Regional Referral Hospital kandi yabikwasa omuhwezi wa RDC habwa Kabale Andrew Ronald Bakaka owabikwasa Regina Mugisha orikwebemberirwa reri. Herezayo ebintu ebitware bahanuya ibitanda 40, kabada 40, operating table 2 hamwe n'ebyone kukumabire bahanuya kwena ngutubite babihe Kabale Regional Hospital. Ahari Rugarama Hospital Nicolas Byengoma wa Acadia Hotel niwe yakwasa obuhwezi Bishop w'obureebezi bwa Kigezi Right Reverend Gad Akanjuna owabikwasa Philip Agaba orikurirwa reri. Aho katuka nkanizero hanuya nijire nanye kuje kinakebeza nashanga nabuza nareba kitariho kunabeninga abana banywana bita bahero najya ngo naco cyane kibasika bacintera ha Mary naco nimbasa kukireta kacha edwariri when tuko bureberezi kandi nk'irwariro nutsima ruhanga habwa abantu abintu umutima ubwo kumanyira kimwe. It is giving back kuzoko katebekaniso katekateko kajurutimwe nkakora ki abo buhereza abatunga obuhwezi obubayoreka kwesima bagumize ngo nibeja kubukoresa kurungi kwerombya amagara. Emirundi mingi noshanga turi kushemeza abantu babiri umurundi gumwe and waitenga kushemeza abantu babiri oyine kitanda kimwe no basa kuferwa omugisha bwo basa kugira amagara gwa savinga mbwene ntabwo eco yatkorera ikintu cyangwa munonga. We urge you to come for services. Some of these items, as you have seen, they are baby cots and they will be very good for our babies. Mothers will no longer be sleeping with the babies because they have not been adequate in the hospital. Obuhereza bw'ebyamagara ni kimwe ha bintu ebiri kuteganisa abantu mu byaro. Gasha kwa Job namanya abantu bebyanga 10